Srpske zvezde troše bogatstvo na Mikonosu, Rada Manojlović proslavila veliki jubilej, a Halid Bešlić rastužio fanove. Evo svih najnovih vesti. Grčko ostrvo Mikonos ovog leta postalo je pravo srpsko carstvo. Estradne zvezde troše i po nekoliko hiljada evra dnevno, a zbog tolikog broja naših poznatih, domaćini su čak počeli da pričaju srpski. Đokovići su viđeni kako uživaju u plićaku, a poznate naslednice poziraju i pune mreže fotografijama. Rada Manojlović obeležila je veliki jubilej, 40. rođendan. Na torti su gorele svećice u obliku brojeva 4 i 0, a pevačica nije krila sreću. Društvene mreže preplavili su emotivni komentari, a Rada je pokazala i poruku koja je sve ostavila bez daha. Nažalost, fanovi Halida Bešlića ostali su razočarani. Popularni pevač bio je prinuđen da otkaže koncert u Splitu zakazan za 13. septembar i to zbog zdravstvenih problema. Nakon što je već odložio nastupe u Gradačcu i Ludbregu, organizatori su poručili da će publika biti blagovremeno obaveštena o povraćaju novca. Ne zaboravite da lajkujete i zapratite kanal za još vesti iz sveta poznatih.